Akora ithira wakwa muthuri oroga kumuhikira njuria kanjira kuragia atiri tonda kamathabu makwa ndona ta hena ngiri nyanya guo kucokeria au atia na utikendo marutite tikendo hindio marutite arola kurikana na haria mwataranite na kiria rite atiri ti mwataranite we ni ugathie ndwe makiamba gukiuria ugakiunirwo miti magoka matari kindu akera muthuri ucio akera muhiriga wao uturathie turungi ugu yes aka kongunda kuria kangundite ngiandikaga ri kamuthe Airitu karaika Airitu thikũ ici nĩo maranyua njohi ya maithe mao maramĩkunda ni tondu rĩrĩ tũkĩaria mandũ tene you would not have seen them in clubs. Yes. Where especially for those serious girls wanted to be married. Yes. Yeah. It was very hard. Very hard. Very hard. Yes. Ona omwirite mucemania handu hena kirabu ndangĩetĩkĩria. Atangĩetĩkĩrire ũhoro ũcio. Rĩu oma nĩo makũragia. Tunapatana wapi? Kuna mahali pale kunaitwa kuna zangwa chai ama kahawa pale chiki. Tapitia hapo kutana hapo. Hizo ni place in abo. Hizo place in abo. Mimi siwezi ingia huko. Wakimuulia kwani unataka wapi? Si mahali kuna kelele. Sasa kama wapi sasa? Si kama I thought sabu tulikuwa tuongee kitu la maybe over a cup of tea ama cup of coffee. Let's meet pale nini? Unaona Mirema? Kuna joint poa sana hapo. Gani? Siwe tupatane tu uko ni aje unashinda ukiuliza gani? Aya, sawa. Then call me when you get there. I'll call you when I get there. Sawa basi mimi utanipata tu hapo. Uko mukara kinyite. Tatale uko mukara kinyite. Ena tunyamutwere na biro na leta sausage tare ruka wetie irio. Ati tonangejua atapita kugia bite. Exactly ngiaga hatibani. Yes. Ni arete ti atarete. Riu etereire by the way riu uke. Ukimuria riu okay fine. Nice to meet you. Sasa tuagize nini? Wanyita? Ya kuria riu. Ni ukaigwa moikio cia kuria, do you take fish? But wakati na kunywa because I would have a drink. We basi so utakula? Mimi nilikuwa nafikiria bavu tukiwekelea tubavu hapo tuchomwe hapo naweza watu wanajua wanatengenezanga nyama vizuri. Hata hapo kuna kuanga na fish poa. Waja mimi nikulange na wewe uwekesha hizo bavu. La no wala Agora mekira irio mithemba iri. Atiriri tareka nguteithia kwire. Atiriri batinda gugitara mucenji. Atiriri tareka ngwire. Mundu ucio takibangite muraima hau ndagikeyo. Ni arona otuko thake nda. Ni murathianga ni aragukundanga. Na mwacamania ringi 6. Ni aragukundanga. Arona 6 arona thaa thita. Koguo ri ambe ari thamaki. Ni arire sausage igire. Na netie soda akinyoro uguo. No karigwe na shepu yo njega uguo ndiki. Na ni kumenya muinge manyuaga. Nyimbendagirio ni wakirumba. Ireko. Collagen. Ati ni dawa ya kuwaria. Ndio ekire apanyua no henya mumendagirio ni wakirumba ni cio. Mwiri ikani na maguta. Mwiri uragwitikiria kuria kiria giothe urenda. Tondu riu akwamba ari kindu gitagwo thamaki yo. Wanyita. Na akimenyite uguo by the way ukariga ukana ndwara. Na miri by the way. Ndwara cikinyite guku. Ari wega biu. Na moyo ura mariaga thamaki. Akaria thamaki na ekumiria naki. Na acio maria ngima. Akumiria na ngima. Maria ngima acio. Aria thamaki na gakima. Yes. O mukiarangagia. Kana na chipo. Ukimuragia ni waku. Agikwira ni wagaithece. Baba aturage mumemerekia. Akwetu story tu tuothe ne gukuhe. Yes. Agekwa ngareka ciathire cia ikurukira. Na hikona no uragikira wona uri arekira ngimwitagiria. Nawe hindi uri nawe na githe ndwagika ndugikirire baru. Wekira baru na tondu wekirire baru ri wakimuria riu baru ciume. Akwira Ngoja kidogo. Ukamwona demo hutu yako na telesi basi waambie wakate tu yenye ambao utakula kwanza. Hiyo ingine wabakisha hapo. Mimi saa hii naona nimekula tu saa hii. I'm full right now. Yes. Unaona? I'm full. Na kuikireta kilo imwe.
Yes. Muthenya wa mbere tareke nguria atiriri kata. Mwana ucio ri. The first meet up. Mwana ucio agakuria ngoicio. Ithatu. Haya. Ni mugicemania mukorwo ni murakoti nake miaka 3. Niki waguo gutwarira ithe. Gutire. Bana guthie gwitia. Tari waguo keguo guthie witie. Lakini mapesi garama. Yes. Lazima utohoke tondu riu warega weko wana ni ukimwendia na ndurenda mutumia. Yagotiga. Ndogo kehikia mburi ri age mahuti. Yagotiga. Yagokwira we stingy. Yagokwira we stingy. Sasa mimi sijaikutana na mwanaume stingy kama wewe. Bas. Sasa eruvuta ni kitu ya kushinda hapo ukiniimbia. Ona ukwaririo guo ri. Atiga ukwera thimu. Yes. Wamwandikira message ri. Akagucokia. Kana agacokia rucio hwaine. Tondu ni ahingite nyamu cia gukuonia te online ni ahingite icio ciothe. Hwaine riu agacokia. Akora ndio nimeingia online naona ulikuwa umenitafuta. Ate nimeingia online na tumite nginya dunes. Tumago na ndui. Akora ni ngona aingira online. Ewe ni waikitio ndo tangiona ati ni athomire message yaku. Yes. Ni amionire. Saiona. Yes. Ta imagine mugitindikana na mundu ucio. 3 years. Nigetha ati mukaiga atiriri. Riu reke ngutware. Tuthie riu kuri aciari. Tuthie ngaracie. Tondu ni gukira andu makiendete oguo. Magathie kuracia nigetha maheo Ohiki. Nigetha riu kuma ohiki ri. Agikurehe ki? Mucie. Akurehe gwake. Ndu kuona. Tondu akwenda kugera cocoro. Ndarenda kugera cocoro. Arenda kurumirira mutalatara. Ndarenda kuiga gikari mbere ya mbarathi. Ndu kuona. Which sometimes is very advisable. Ni wega nigetha umenye hinya wa mbarathi. Riu ni uguaga atiriri. Ni hogo kwiraga ati mundu tocio ri kwaria horo wa mabiu ri. Miaka 3 ri. In fact, let me tell you. Mapenzi inakuwa beikari. Aikoro mundu wihane na kilo 48 araiga arenda kurutwo kwao na ndege ri. No, things are becoming elephant. Yes. For these guys who are marrying right now. Exactly. And I pity them. Ni drama igwira tha muno. Standard iria maraceterwo. Yes. Yo ekira iwa mundu akwira riu ni ri kurikana na uria ndirona ni uhoro ureke ndigane naguo. Kadeikarie. Ningiona guikara ugo we wiki tikuga ati ni kurwa ti murimu. Mundu achirike. No, the guy is 54 and he has a very peculiar way of doing things. Yes. And he told me he's 54 and he has 3 kids, but he isn't married to anyone. Yes. With different women. Yeah. But the kids, he's living with the kids. Yeah. No. So he's just a single fella. No, he's okay, fine. You would call it. He's a single fella. It is very cheap. Yes. Ate handu hakugia ciana ithatu na mutumia umwe ri. It's very expensive. Yes. Kaba ciana ithatu na atumia 3. Wewe ikaragia. Kimaramari. No, ndurenda. Aje kira bara brango na cheap. It is cheaper. Wasenza no awekire muthoni haria hekagiro chiki. It is cheaper. Oh, this is not for muthoni consumption. For our listeners. The guy said it's cheaper. Naji karia thiri. Ndonire ko anjirite oguo tene ri. Ni ungiciritie keri. Tigwiciria keri ngiri tungire kirathire kimwe nake. Tungire hau. Yes. Tugitwiroragire maundu. Tondu we ungifata waku ni ukamenya ko ni thukuru ni cia hingwo. I would be looking at you and laughing and you wonder why am I laughing. Ona de ulithanirie. Ade tungumanirie. Ona tungumania. Yes. We waigua ndakwira atiriri. Life is taking another angle. Yes. Ya ukorwo ati muturi urathii na mbere urituhite. Na ni urarituha tondu wa riri. Reason being ati mundu uyu you are investing in her even before you marry her. And she's consuming a lot. Yes. Utana muhikia. Ni arakuria.
na nĩ mũndũ waku by the way tondũ rĩu wendo wĩ wika thikũ ici ndũraigana. It is not enough. Nĩgetha ona mũtuĩke atĩ nĩ mũikarania na mũndũ ũcio, you have to go an extra mile. Ndũngiuga atĩ nampenda na ũkirĩre hau. Icigo icio ti njiganu thikũ ici. Icio rĩu ti njiganu nowadays. Ona ũgagĩte gũciuga ũkonania. It is even more valuable. Exactly. Nĩ arenda vacation. Nĩ arenda holiday. Nĩ arenda gũtwarwo kũndũ kwegega. Yes. Ũkinya ona kũrĩa ũiguaga atĩ gwĩ thĩ biũ, atĩ andũ arĩa ũiguaga atĩ me down biũ. Kũrĩa tũmaũndũ atumia acio mendaga tũtũmaga mũthuri aingĩre mũhuko-inĩ. Kana akerutanĩria biũ na akehũrithania biũ. Ona ndakwenda gũtwarwo holiday Mombatha rĩ. Nĩ arenda once